August ni som panga pathiani kan lo thleng le tareng mai in zawa in viewer zong te du sakna chipai kan hlan veka chu Myanmar lam thuthar kan lu chile dona kan han soima sak lu chu kan news puan then khathi tle ma hun rei deuh to thil puan ani tumte om thina achan chu heng Myanmar rama buaina thleng tamzo khi border lam nai thingtlang kwa biak po har sa taka thleng te nia chanchin update zung thailo te a then hi chu an ni thin wang ani ole Myanmar lam chanchin thar ngai thangal molang o Sagain region Kalimio Fire Department motor pakhat chu nimin jing lama kang thel zo a ho konga rapua bum manga be ani thu Kalimio tual chung mi ten an soi Kalimio Fire Department a thok pakhat chuan Fire Department lamin kang me a chua thu jing daruk le minisom nga vela an ria kang thel motor pakhat le kang thel tu fireman pali chu kang me chuan humana an tlan nga la darian le chan ve vela mei an thel zo ho lam dariat le minisom li panga vela bom manga be an tok ta ani ti in an soi nimin jing lam khan Kalimio ka lei le gango motor kong pui me lung somsari pathum le sari li na in kara lei chunga tayar chek khom halania chu Kalimio Fire Department lam hian an vathela chu ta tanga an ho lam jin ka lei khoma chak an thleng chu rapua bom hi achil ta ani chu kang thel motora chuang fireman de chu in hliam omlo ma se motor hi a chle ni in soi ani Myanmar laili Makwei region chung Mindong district ka August ne rukvela tanga ruapui sura wangin tuin thlai chinna ram akar sanga vel don lai achim chiati 11 newsin asoi Makwei region hi Myanmar a ruatui tlemna lai ber ani rina kumin chu furwa tui lian an tuana sa hlea cho chimun akar sang li vel bumun akar sang thum vel badam mun akar sanga vel avain akar sanga don lai tui lian hian achim chi ani fur pui ruwa su na sa le tui lian wangin mogok lama po mi pui an tal boi hle COVID-19 in an rampung matuam meka he ri awang hian ni tin mi sang tel an thi zoi renga chuti lain military dictatorship lo ombok kara mi pui nu nau an oma an khongai thlak tak zet ani Majima News le Facebook News site ten an talan danin BOC machine oil shop bul kiwak phiu wat Mandalay region Bogoka leitolin mi pathum achil hluma no pangkum ngami anu ni nge rial le no pangpute anni tunka tirlam August ni kwa tho tan ni khan Miang Township Makwei region a pai thin thingtlang khwa sipai mi le sa diom tak ral thuam keng mi parukin khotwal mi pakhatan ka hlum Myanmar now online news in Asia dan chuan heng mi paruk te hi khoma lam kot chu COVID-19 checkpoint an siamna lama tangin an luta helaya khotwal mi lo duty pali chu an man ngala an pali hian an kot hnung khirin pai thing khomi le sa helai vela sipai te beile tu pol ho tu pa san ko chungchang do pin an vota chiamaya an nuwa mi pali te hi an motora lu turin an tilia heti lai hian an zinga pakhat kum somli pakhat mi ong zia chu atlan cheta a ani hi zuin an kaplum ta ani hetianga an kuthak ti re nana mihring an kalum wang hi nge midang pathum te hi anu loka an chhuwa ve mi ala an zinga hian san ko unau pa atel ve nge an kalum ta kong zio unau pa win 9 chuan san ko unau pa min puarbe an tumlai takin wong jia hi atlan thuta silai keng mi pathumin zuin an kaplum ta ani ti a soi zel dan chuan hetiang thil a then lai hi COVID-19 awanga khomi puite anin khar khiplai ani wangin heng mi silai nena an khua rik rapa an khomi kaplum tu te hi tu tenge an ni an share lo thu an soi tual chung police ten ong jia ruang hi an endik nuwa kilometer somli vela pakoku a ruang dama doctor de endik turin an la a
hemi nu hian a chhung ten an lo har ral theina pai thin a hian an thon le ni in win 9 chuan a sawi ral thuam keng mi paruk ten an zon sipai do let tu hasan ko hi kumsom ni pani mi apa Myanmar sipai atang thin ani apa hi pai thin khoro rel tu ani nge apa ni na le a na chel lai mek te ngai tu in thil in me lo tak chu san ko le a chung te hi sipai ten an pai thlak NLD thlop tu ani veka pai thing khomi pakhatin Myanmar naw a thil dan chuan NLD sign post siam tu an chung te po heng mi te hian an lu khung ani pai thin khomi te chuan ral thuam ne na an khori rap tu te hi piu so ti mi le sa ni in an ringa piu so ti group phi mi puiten sipai te che dan an du lo na an lat tir tran tir lam da ya ting to khan ya sipai thlop tu le sipai ten ral thuam lam thlenga an thuam sipai te thil ti do dal tu apiang te lo beile zel tu an ni deuh ber mai zoram buai lai po khan special force te khan oma khatiang te nen po khan an in ang lek mai ome PDF ti ming chian nan le sipai te tran pui nan ram chung mun sang sanga poi an khoi thin ya soi ni an pol ming hi tun ma a bar malal ro pui pio so thi ming an la ka nia tuna thil thleng chung chang a po hian thuthar lakhom tu ten miang police station chu zofia tuma biak po tumin an beya an dan pa ngai ang te in police te hian an chang du lo ani August ni sompani ni ngani sing khan Mandalay region a miang ward number 4 a in thana a thleng lia mei cheno pang kum khat mi ka hlumani he poi khoina thlenga mo phur tu te hi tu tenge an ni hriat ani chi alowa mita mutu te ro chuan sipai ruat ro rel tu tun u veng tu anin kota silai ne na duty ngei chu akselai met puak tu ni inan soi he silai me po hian mei cheno pang thita pa ba ka heti laya kot thlera kalmek midang pakhat an ka fu bok tual chung mi te chuan tun u hian silai aken thin ba ka ama veng tu kota om thin pathum te chuan silai an keng reng thin hi in an soi he wata cheng pakhat chuan civil in thuami pani chu nin chan nei chano pangbo ral ta pa in kota anon kala silai apok ta thoi mai ni na soi mita lo mutu chuan heng mi te hi tun u veng tu te zinga mi an ni ngei arin thua soi nien chan hi tun u thenom hnai in pani khat kar dan maya cheng ani wangin thil ni thei tak tur po ani reng ani tun u in kota veng tu te noma silai met puak tu te po an ni nge in ka hria an ka ngot chan po rin lel oma an om wang ni in an soi nge ti in tual chung mi pakhat chuan a soi heng mi te hi bike mangin an tlan si ate bok helaya cheng pakhat chuan in kana wanga tlan si ani om tak bike ka mi phothum in phur a mu thu le heti lai hian tun u chu a cha chuan ei aron len le hlot ani thu a soi ve thung he venga cheng pakhat chuan tun u veng tu mi pathum te hian mei cheno pangpa hi PDF me le sa apuin an kap tamai ni in an soi ve bok Myanmar Central Bank chuan Burma poisa chiat hlun atlak niam lai takin an man lai poisa not pa ngai chu an chut bel vak mai then khatin chiat sanga le chiat sing khat ti thia poisa not thar siam an tum ni oma thu thang om an hriat thi adik chi alowa an poisa man lai Burma sipai sarkar hian an chut bel mai ani Burma sipai ten thu neina an pong lak nu hian bank staff ten CDM an zama wangin an napa ngai an chun zom hlei theilowa bank na tam takhi internet connection hun engama chan sipai sarkarin ati khailak rualin alo khailak ve zel sia mi puiten sumdalu deposit a in lak so an du jok sia bank le sarkar chel tum tu te laka rin na an in nga ngam lo wangin sum chevel ti tam tu ber foreign company te chu an sum dona ti topin an ram lama an holoma poisa in thleng ton na po a khailak pha a Myanmar ram buai hian ei barzon ko ngale poisa manga na thona zong chu ati bahla zo veka foreign exchange le stock market lama Myanmar poisa chiat thian tangkaina anei zui tam talo hle ani mi puiten benga tangin poisa an lak chhuat tau wangin sarkar na chel tu chanchang sipai sarkar hian ram in rel bolna a aro rel khor tivil turin poisa chevel tur khop sum a in dai tangang lowa
magu region chawuk khopui bul irawadi luikam le lama waji village huam chunga an poisa siamna khol an neina hmuna security thatak ven himna hnuaya poisa no thar hi an chuchuak tlut mai ani tunhma a an siam chu an poisa le kapuan quality chu an chut thar hian a tluk chia lova ma se poisa lem ani ti in soithei ani chuang lo poisa siamna hman ruwa le thiam thil lama puithin Germany company Jiuxiki Devran company chuan sipai council sarkar aron din atangin poisa siamna hman ruwa engkim supply ati to vek maya an poisa chutna khol chuan a khol chutna tui ing le paper a in mil lo chuan fel fai deuhin a chu chuak thei lowa poisa siamnan an man dut lo thin an hnol to nu reject paper emo Russia ramin apui bom wanga chut chua le thei chau ani uluk taka mithiam terem ruana nena a hlutna chut chua ramdang sum dona thila mantur ani wangin ram in kara emo ram chunga mantur beng note hi sarkarin uluk taka athunun angai ani wangin manes currency ti in an soi thina chuti lawa sarkar dinglain adu huna a chut bel chuan a hlutna atlaniama a hlulo hial thin poisa chut belin angong chu hun engemaw chan chung chu thilman a sang chho zel dona tongkam dangin soidon taila poisa in thil a lei thei atlem ani hei hi economics term chuan inflation te nia ramin a duaya tam poisa a siam chhuah tam hian bank in a poisa kol tam zawk mipui hnena a pek chhuah tamin thilman sang inflation a awm tlang pui thin ani poisa atana lekha mawi hman hi saptawng chuan currency note bank note paper money tia soithin ania paper money hi ama ngau chuan hlutna anei lowa sarkar hnet takin a pawma wanga poisa atana pawm tlan le hman hi paper money ti ani paper money standard hi gold standard angin a hlutna a nghet chia lowa paper money hi aram sarkarin world bank te nen inronin an siam chhuah za tot uluk taka bituka thunun ani lo chuan economics in atur ngal zel ani poisa an siam chhuah tam chuan thilman sang angtowin mimal in kan sum lak lu po ati pung zel tho ti theihil lo tur ania ti chuan sum leng vel po ati pung thin thilman san chan hi thil siam chu aya momo na emo leiduna atam wang emo ani tlang pui ni thil siam chuana tana sum man apun wang ani bok Myanmar rama thilman sang ero hi chu mani kuang lo nara ram in rel bol na thila angai na hrelo ten ram hnuk chel an tum wang ani ber mai ole viewer te hne na ngen na hanje vele te ang kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe ti kha milo me sak ve ngei turin kan ngen chawa chumi nuwa notification bell ka met le in ola inda don ya